Wale wathi babulala ungabaqedi. Kuzokhulunywa kabi ngegama lakho kuzothiwa wathi phekibithe wahluleka kwafikisa ezweni lesethembiso. Kodwa umthetho wakhe uyabulalana yena. Umthetho wakhe yena ngesingaye yena Nkulunkulu. Yena umthetho wakhe uyabulalana yena. Uma sebedelelile odathane bedelela uMoses, uNkulunkulu wathi sondela nenhlangano yonke kaIsrayeli phambi kwami nibe phambi kwethende lokuhlangana. Wabasondeza uMoses wathi ngihlukanisela izedelelo zonke ibeke ngapha bese laba bafuna ukukhoza babeke ngapha. Wabahlukanisa uMoses wathi abafuna ukulalela abaye ngakule side laba bedelela abaye ngapha. Zonke izedelelo ezilandela uDathani zaya uDathani waye athi ayikho into engolenzo uMoses nathi singayenza yonke le. Ngoba khona abantu ukuthi ngesikhathi sikhonza bathi yini isimanga nani. Nami ngibona leli bandla futhi better than this one. Ngingenza izinto engcono ngalithatha ngilise kude kakhulu kuyakhozwa kunganiwa nomuntu kaNkulunkulu. Ngesikhathi sami lenza leyo nto uNkulunkulu ethi ababebena iBhayibheli lithi uNkulunkulu wavula umhlaba wabantu ababephila wenza omkhulu umngcwabo. Wavula nje uNkulunkulu belile cabanga ukuthi kuseright. uNkulunkulu wavula enyawo zabo ngomhlaba wakhe. Wavula umhlaba bashona phansi bekhala wabuyisa umhlabathi waliba. Babona laba bantu ukuthi lo uNkulunkulu akadlali namuntu. Wathi uNkulunkulu qhubeka Moses qhubeka nalaba nabo babedelela ngizobenza lento engenze bafowabo ngoba la ngifuna abantu abazokhonza. Bakhoza mawukhonza uyavala umlomo khoze ukhoze ngesinye isikhathi awu understand what uyakhonza. Uvala umlomo ngesinye isikhathi awu understand. Phuma announcement uzuthi angina understand ngelento kodwa ngoba ngazokhonza yithi ngithule ikhoze bese uvala umlomo ukhoze ukusuna imali ulinyaze into engeyithinte mawuthulile amchazele phela yakhoze. Haleluya. Vula iBhayibheli sifunde senzikulile. Ncwadi kaFilipi, ncwadi kaPaul ayibhalela uFilipi. Sibuke khona izwi kaNkulunkulu from verse 6 to chapter 2. Ncwadi kaFilipi, Philip chapter 2 from verse 6 to 11. Yes. Owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphawa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceku eyenziwe ngomfanekiso wabantu. Wathi efunyelwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni. Yebo, ekufeni kwasephambano kwefeni kwesiphambano. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu yinkosi, kube yinkazimulo kaNkulunkulu uyise. Bishop usisekiswa Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, nalizi lapho uNkulunkulu engcwelise selifundiwe. Siyakhuleka uNkulunkulu engcwelise abantwana bakho, sisondeza kuwena, sivule izindlebe zikamoya, sizwisise uNkulunkulu engcwelise. Nayingeke yakho isazokhuluma uNkulunkulu othandekayo,
sicela ukuzwisisa ngenelela ey'ngqondweni zethu endlebeni zethu emehlweni kamoya ukuze sikwazi ukukhuluma nathi uJesu inkosi. uJohane mayibhala uthi ulizwi wayekhona eqaleni uNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, yena loyo wayekhona eqaleni uNkulunkulu, konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho, kukho konke okudaliweyo. Bese ke lithi lelizwi namhlanje loyo oyinesimo sikaNkulunkulu akashonga ukuthi kuyinto yokuphangwa noma yokujahwa ukulingana noNkulunkulu. Bakhona yena abazalwane, ngivumeleni bazalwane ngikhulume le ndaba kini kafushane, kepha wazidela enesimo sikaNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu, wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimo wasithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngalokho ke ngenxa yaleso sizathu, ngenxa yaleyo reason uNkulunkulu wamphakamisa. Verse 9, ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ngenxa yokuthi yena wasithobisa
uNkulunkulu yena wamphakamisa. Ngashumayela kancane phakathi kwenu bazalwane. Ngenxa yokuthi yena wathi uNkulunkulu kodwa wazehlisa. Lithi iBhayibheli wathabatha isimo senceku waba njengokhonzayo noma enesimo sikaNkulunkulu. Kusho ukuthi ungayenza lento engiqale ngayo yokukhonza ungafuni ukuba mkhulu, ngoba abakhonzayo bayehla. Mhlawumbe ngikhulume le bazalwane, mawukhonza bayahlupheka abamdlamini ngoba bakhonza ngaphansi kogobo olubekwe kuMamthweni, umuntu wesifazane. Into ewukuba indoda yase-Afrika ihambe ilwa naye endleleni, ithi uhamba ulandela umuntu wesifazane, kanti akalandeli umuntu wesifazane kodwa ulandela uNkulunkulu ohleli phezu kwalo muntu. Bakhona abantu la ekhaya akuyena umuntu wesifazane, akekho umuntu wesifazane ongakwazi ukwenza lento enyenzayo. Obheka uzwanga, akekho akuyena. Sengathi uNkulunkulu angavula amehlo akho ukuba ubone ukuthi akekho umuntu wesifazane ongenza lento eyenziwa yilo muntu ophambi kwami, kodwa lana ngibhekene noThixo egibela kumuntu wesifazane. Oh, ngishumayela yini bazalwane, lalela uThixo uthatha noma yini agibela phezu kwayo. Ngelinye ilanga wagibela imphongolo, ababuka imphongolo basala, kodwa bathi akuyona imphongolo lena, ayikho imphongolo enjena. uThixo lona ukuthi ugibele uphezu kwemphongolo. Yakhuluma, kanti umthetho wemphongolo abangizwanga konke. Umthetho wemphongolo ayikhulumi, kodwa le mphongolo yakhuluma, yaze yabuka umnikazi wayo yathi ungishayelani. Angiyona yini imphongolo yakho oyigibela njalo? Yini indaba ungalingi ukuthi wenze njani namhlanje, ngoba nawe uThixo uphambi kwami. Owathi nesimo sikaNkulunkulu, owathi nesimo sikaNkulunkulu, owathi enesimo sikaThixo. Ingazi ukuthi le ntshumayelo ngangithathela amadoda ase-praise ihambe nawo. Owathi enesimo sikaNkulunkulu, owathi enesimo sokuba indoda, owathi indoda ngesimo wasishayinele lutho. Lithi iBhayibheli wathatha isimo senceku wathi akuyona into engingayijaha. Ukulingana noNkulunkulu, kodwa kwamanje awuthi ngikhonze. Wakhonza waba umuntu noma uNkulunkulu, wadla nabantu, wadla nezoni, bacomplain abangcwele, bathi udla nabantu abayizoni. Mvumelani ngishumayele phakathi kwenu. Ngelinye ilanga ungena endlini yomunye uSimiyoni, ngoba lamagama uSimiyoni ngathi kwakuyibutho nje, mina-ke ibutho angilazi ngabantu baseGoli, ibutho laziwa yimini. Ngathi kwakuyibutho, khona into kithi kwaZulu okuthiwa yibutho.
kuye kuthi ngesikhathi esithile isilo sibize insizwa nentombi bese ebaqamba igama lebutho athi nina ningoma sovinisa bese abantu bonke babe woma sovinisa kulona igama lomuntu igama lebutho. Lento uSimiyoni ungathi kwakuyigama lebutho. IBhayibheli lithi wangena komunye umuzi kaSimiyoni othile. Ngikhuluma ngaye njalo uJesu. Lithi iBhayibheli mayingene kuloya muzi kade ngixoxana lesingane zami zakwaDlamini ngithi lo liyagcobo lwafike lwabaqhumisa amakhanda kwaSimiyoni bangakwazi ukulikhonza. Awuzwanga kodwa uJesu engene phakathi kwabo kukhona abapostoli kukhona obusinessmen ababesebenza noSimiyoni baqhuma amakhanda ngoba olunye ugcobo luba heavy lube hlula abantu ukuthi how to handle this anointing ephambi kwami akulona lonke ugcobo olukhonzekayo. That is why olunye ugcobo lubabulala abanye abantu ngoba luba ngaphezulu kwabo. Laba bantu they fail that anointing. Lwasephuma ugcobo lwahamba lwayolanda iprostitute lona luhamba ngoba lubona ukuthi abantu abakulendlu abazi ukuthi benzeni. Lwaphuma lwaya eHibro lwafike lwabamba intombazana idayisa ngomzimba iphethe iperfume ebizayo eyayidonsa ngayo amadoda. Ukuthi onke amadoda afuna ukuthenga eze kuyo. Lwahamba ugcobo lwafike lwayibamba ingena kwaSimiyoni yangena ingasababona abantu yangena inyathela abantu ijahe kuJesu. Mayifika kuJesu yafika lephula ibhodlela le-alabasta oil yashaya ekhanda enyaweni zikaJesu